Lekilal tabo shukkermanotak. Jun mensaje más, jun kakal más le oyotik, chkaitik belchabelus cosmanda cajualtik. Aliscos manda totique, liscos manda cajualtik, chantik. Mital tikajualtik, tas chibalti velta. O comchae. Talas mil skotol tibuchu toyon baetike. Talas mil skotol tibuchu muyoklas chun muyoklas pas muyoklas kushlehin tiskops mantal kajualtike. Ta shojo balnosh tistohmanes manuaneje. Segunda Tesalonicenses, Svun Pablo. Chibal Svun Pablo Stakos batel a Tesalónica. Capítulo 2, verso 7. Chíchale. Alibuchu ti spas ti kusicho polale ti waleje. Lee misterio. Quiere decir mukul amtej. Mushaks ba iluk. Li palabra misterio. Stuke chal de que smelelil chal batel tiskos mandal di kakwaldike. Pero lili one mi chava cuenta one na kalach testalun. Ti kusits pastal ti muyuklex chol ti mantalone. Entonces, da verso 8 ne. Kalalmi vulta lokel ti kajualtike. Talas mil ta yech o mal no ye. Tas lajes bescoplal ta shojo balnos kalal mi bulda lokele kalal mi tale. Entonces lione hatome o komchaej kakaltan ali soldos kolem kusukspas libini keli anse kusukspas malichol kope pero lie snaohan buchu ti melel chol ti mantale shohti kinan yalams ni snam ti buchu ta mukul am tehtal schut batel ti kope ha skopral ti buchu schut koplione. Ahora Bakeldik Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Atelie tibuchustal le tatoke chin bilach tal tatok porque takaslan kopeshichale y aquí que viene con las nubes. Voli bil tal tatoke. Claro, le tabina gele. Entonces, skotol satil tastata ilel. Iti buchu las bahti mantale. Buchu muyuk las pas mux kushlehin tiskos mantal kakwaldike. Spechlehti banomile. Ha totei chokik chabanik. Tas tohol ti kakwaldike. Iha hech tas kota pasel. Alilione Voli bilach tal tatok. Chakuchal voli bil kal muy batele. Stal das chibal bel das toketi tok maneh man manahem. Voli bil tal tatok.
Entonces, ti buchumuk chun de mantale, buchumuk las pase, ha to tei, chana to, ha to tei chana, ha to tei, chlok tale yung kuchahech las pas, kuchahech las kamtelan, kuchalmus las kuslejin discos mandakakwaldike, itimi almandale, kuchalmu jamaluk las kalimantale. Entonces, ha to tei, minaka ya ali eli albate, kuchalmu las kuslejin, sí. Mihala hiyal mandale, kuchalmu jamaluk las kalti mandale hato teshi. Haes las kildiglita 1:7. Ahora, ichkota pasel, ya que te oye dicta Apocalipsis, Jajun verso 6. Jajun capítulo 6 que diga, capítulo 6 y un Apocalipsis. Verso 15. 6:15. ¿Qué es la Biblia que se ti ajualiletik tabanomile. Ti muk ti kilvini que tike. Ti kuleje tike. Sombane tike. Hoy su elike. Skotolvi este viniketik. Kukielan tibinike. Snacks baik. Tachen. Snacks baik tabits. Kusichalik. Talaschinik taloil tibits bitsaltike. Talaschinik taloil tichenaltike. Lomantal tabakutik. La pisung kutik. Muskuts kakal matibuchule chotol. Spas mantale. Taskape malshol. Tiun kota chije. Liesh kaitik mi hermano. Jesucristo mital shibalbel tatas bati bano mile. Liemo yung mechikwan batel da yan lumbuchik bat. Bano mil. Kelo melekabil skos mandaltika kwaltike. Porque li bano mile hano oy bits, hano oy chen. Tayane chavalme. Y ta 15 nos riktale. Muchos slik abanuke. Ajualiletik. Tabanomil. Reyes de la tierra, Shichaba. Entonces, verso 17. Tizcakalil. Kusiorach kota pasel taje. Muy muchos kuchun. Slahem shatzak chile. Anak bucu. Timuyukon sa abane. Anak bucu. Timuyuko si chale. Chkuchun. Tis tunes. Skakalchas holyon ton tihtohmaneh maneje. Bucu van timelel. Teiba aldas come. Muyuko si chay beskakale. Lie. Shkiltiklek. Shkaitiklek. De que kuksmukul malibinike kuksmukul malitsomanake kuksmukul mati ay mandal di kakaltanalie ha totei cha ichwakol mital tihtohmaneje tihmanmaneje 17 la shakildik que muyuk buchung Shkuchun. Karamital tikahual de Jesucristo.
Muskola kuchal aitas bayosis banomil kala ibo kogta Maria. Solel unimansyo ay ne. Solel bikit ayaks ba. Pero mital. Tas chival belta ja shame tiskota pasel tío comchehli. Apocalipsis 19. Likestik desde 15. Desde 15. El abil, y dais tal desde 11, pero el abil kusichal desde 11. Tal dasmek, pero bueno das que albata 15. Y mi chaquel lione sventa milenio llameo. Y un llamilix pasmantal Jesucristo. Tayech o mal no ye. Tayech lo tal jun la espada aguda. Aguda muscola cuchallan espada ni cakaltralie. Vocol chvae hiyeyu ni que. En cambio de Jesucristo yun tikusislok taye. Yun me slah o yun tibini kelianse. Ispechle bano mil si. Li especie la me bano mil. Entonces, talas pas mantal chiuglajun paso mantal, pero takin vara de hierro. Claro, escuchen el tabel de Carlos Tixe. Ali palabra vara, autoridad. Tayan versión chale, bastón de mando. Cuchal, tisvale getique, tistuneletique, hoy tisbastonique, cruz bastón chique. Pero snasok, snashka, snashlach, lionemo ahun, vara de hierro. Takin, que musnashlach. Y tistoch maneje. Y él, si la palabra él, jame Jesucristo. Ja totei. Talas pestate él. El lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. A la palabra lagar. Ja li tal litusube. Muna misana tahe. Mu bakin spitsik tas kobik. Mu bakin spitsik ta spitzobil. Sino que ta spitsik ta yakanik. Oy pechton. Tets pechik ta tekel. Lits pastal ditsusu. Que shkohtigintik. Tistak uchele. Bueno, tajek historia. Me anaoje, pero lias kelol que al final la gente cagale tikajual tige con tiene que tas pesta tekel y tascape malshol tiene que pesta tekel. Tajeja 15, 16. Tasku ti toch maneje hoy cosite tsibabil. Ha la gesta shal. Ha la akhwalil yun ti akhwalilitike. Ha la pas mantal yun ti pas mantalitike. Jesucristo mital chibal beltane. Mano mil mech kopohun, mi hermano. Diemu me buch ikwan batel buita yan. Mano mil tas kopoh. Mumesh koto buich pas mantal dayan. Lakil, un ángel, te va al takakal. Cita 17. Y la gial ta tsots iaban. La ika kotolik mutetik. Titechabilik tabinajele. La ik tsoba baiktal. Oyme. Muktabe el yun kahualtik. Uchal ti
Ti oy mukta beelne. La shakaltik. Tiene que cham. Ta shojobal totik. Ta shojobal kahualtik Jesucristo. Tiene que tikusichlok ta yeti Jesús. Tiene que tzmil la shakiltik. Tiene que tzmil. Pero malato. Mauk mesol el anil doch chamel dashkot. Moch. Lek toch bil. Ahorita tatik te kerel. 18. Apocalipsis 19, 18 ya kaltakel. La me ve anik. Utat la timute tike. La me ve anik. Ti bix bektal timuk tikil akhwalile tike. So maneje tike. Sha is baik ti yalohike. Hasta tlach chiks kaik. Claro, mi hajach kuchi un skishnal kakhwaldik tikae kone. Chiyuk di buchite kajaltas batikae. Entonces, lee, kuk yelan estas babanomil, bikituk, ta bikitamuk, yun, chilbe kuelan chapanwanti kakwaltike. Entonces, tajone, jaomibul, ta lokel, ta shibalbel, ta toch mala tik, liok chaeje. O te shana se kuelan, epsatabel da kalok. Epstabel na ortik. Lía hoy dicta tiempo de gracia. Hoy dicta reino de gracia. Pero me las pas unir la religión con el Estado. Chlik svokol timbuchu melel chuno la gele. Muskotoluk chuno la gel. Hachkot chlik svokol timbuchu melel chuno la gele. Mucho no, muyuke, muyuk mechkot svokol ne mushashik. Pero mi boda na leka doctrina bichos batel. Me han na cha pas batel, kusi Charles Cops manda kakwaldike, tiene que hach primero chkot svokol dake. Entonces, Lionel se mezquil digon. 19. Las kil matimumuk tachone bestia. Tiach ischiuk tiach waliletik tabanomile. Shik de kuya pas waletik tas pata shokonike. Las som daldis gente ike. Zwoliik ti toch maneje. Kahualtik Jesucristo eshita. 19. 20. Tiba imuk tachone. Ochta kabal. Tei ochta kabal ti falso profeta de qué. Claro. Tiene que tlajik. Tachikel. Kalalmital kahualtik Jesucristo. Y maunoson. Parte matikox batel osistokone. Kuchala shakalik le estene. Tlaj. Kalmital Jesucristo por segunda vez. Ich chakushik. Ich bato no takoxtok. Ha chalbotiglita 21. Ti bestia sig di falso profeta. Ti bucho las lola. Ti epal viniketik epal ansetik. La yichbes yakbix marcail ti muktachone. Hermanos. Kuyelanti marcae. Chanohtik siya. Kabinohtik siya. Mumesha malamati. Mumesha valke. Ha dochtale. Le shonos likel tal malimarca de la bestia. Que bueno mi muyuk te no cholda tojole. Tohlek mi muyuk no cholda tojoldike. Ha chopol mi te no cholege. Entonces, ti bucho lek se ya i. Yich el damuk ti va il muk tal lo con bailun ti chone. Chibalik. Falso profeta. Chik la bestia. Chipik batel. Ti buy. Cox batel osile. Kapalta azufre. Entonces, parte ti chkak mital Jesucristo, parte ti batatos toch ta fuego eterno. 21. Ti yanti kone. Ti bucho shamuk shlahik. Ti baita espada chlok ta yeti ti Jesucristo. Entonces, ti bucho shlahike shiline. Ti bucho shlahikone. Timute tikone? Chnoch chutik skotol. Sol tisve eliketo echana osh.
Shichal botique. Entonces, que la vil kutoyalandi chamela hele. Ahora, babat kutik más. Kalal timital ti Jesucristo tashchibal belta. Kusich kota pasel. Muyuk siya muchos zomban. Mucho menos, muchos mukwan. Jeremías 25:33. Mumehanop matimi. Tatos muks baik. Tatos soms baik. Sobik to tiyani maike. Tatos muk tiyani maike. Muyuk. Nadito kuyalan. Busul. Tichamel la gel dio comchae. 25:33. Que la kusichal. To eno kunye pal mati anima. Mital mati kakwal di chibal di belte. Busul mati animae. Claro, la sacaldic. Tas 1000 mital por segunda vez. Tas sojo balnos y tajubel yecho malye tiene que chitzbocolik. Pero que la vil cosichal botilita 33. Spechleh la bano milsi. Maugnos lumaltik wotiklie. Maugnos lumalik tilesh batike. Spechleh bano mil. Desde un extremo de la tierra hasta el otro. Entonces, desde leta loca en kakale, alto letas malem kakale, tasho contact libina hele, tiene que chlahik. Ahora, que la cosichal, no se endecharán. Muy uklak buchos estoy van. Tibuy laje te pak al scot. Busul mati anema etika la sakal. Spechleh chabati pano milne. Una laskal un promedio uno de sus 90 chichi. Pero el digleke más tan 90% lichlaje. Ha hun digli buchuch kole. Ha son di bucho la yak yon tontas venta kakwaldike. Pero mushkotlek takondon 90 y lo que a lo mejor 99, 98%. 1% mati buchuch paskanale. 1% mali bucho mukchlaje. Ha yepal mati bucho chlaje. Una las noskal 90. Entonces, pero estoy seguro que más, hasta el 99% que ochik la gel, malatik de muteu kapluk shilahega. Hanao hatuk, hanao tuk, kukelandik, kistik bateliscos manda kakwaldike, porque scan me chabai, santidad. Scan, doctrina. Entonces, kuyelantikus les dicta jujun, dicta, tajujun tal dibotike. Entonces, Lione, muyuk será muchos zomban, mucho menos shmukwan, ni serán enterrados. Shicha, tatik kereli, Jeremías 25:33. Muyuk muchos zomban, muyuk muchos shmukwan, sino que nadie kuyelan. A la verdad, busbun, busul, mati animaitike. Mutome, leone, hermanos, nakatome chivulta local Jesucristo, nakatome tal Jesucristo, parte mati anima, la shakaldikone, mi gran tribulación, hoy no animate. Milagti tiempo de gracia, o está la gran tribulación, o yo no animate. Milag gran tribulación, está 7 plagas postreras, junto yepal animate. Entonces, claro, naka no pura impios tokun matita tap 7 plagas postreras ne. Y
Para armar, entonces Armagedón. Lione, Armagedón llama Lione. Ya caldas chantic tan Lione, Armagedón. Yun llame, tas poch steklu mal chabatica cualdigne. Ahora, muyuk sobel, muyuk mukel, mucha buchus soman, mucha buchus mukwan. Haras chil kuchal shamuk aep, busul tas bano mil. Entonces, la llame kildik. Ya que va que el dik Zacarías, teta Zacarías 14, chicoporta milenio. Chicoporta milenio, Zacarías 14. Liquestic de 9. 14:9. Ti leo comchaje, mi bulda loquel ti tochmanes manmanej, Jesucristo de Chivalvelta. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Tierra mechkopoj, vanomel mechkopoj, vanomil mechkopoj, muy mechkopoj, tayan planeta. Lie vanomil metashkopoj. Jun pasmantal spesles vanomilshi. Muskolas likakaltanalie. Ep pasmandeletik. Kusuk yelan, kusik kan bintik batel, siug di kusi kuni religion dike. Tu abol bating mali, apsa tabel da kalotik. Hadi kusik kupin dike. Hadi kusik kantike. Pero le kakalemo, hunch kota pasel y Jesucristo, ajualil, pero li tapanomile, cita verso 9. 12. Atiba yelan, buchuchlach. Buchucham, tas kakal kahualtik, tajubel kuyalan slok pastal mantal kahualtik. Entonces, tibuchuch contra las contrainik, tichuna la gele o las contrainik distotik diose. Tas kishnal ti kahualtike, tas kakal tistojuanes mananes mital das chival belta. Lisbek talehara shil kuchal ikebitas tunestik ta kantela seras bikundige. Kun latas vos malibekete. Sbek talikem malatik di mao ka bek talbote. Kun latas vos malisbek talikuchal musera kuchal spasiko kantela. Hala hechelan tas vos bek talik. Tas kishnal dihtotik kahualtik Jesucristo. Mo me anop matito chamel tanil mi bulda lo que Jesucristo mo. Kun tas vos kuchal musera il cantila. Kusiyan. Y consumirá en las cuencas sus ojos. Kun la chopkih malisbexate. Y la lengua se les deshará en su boca. Aliyoke. Kun la tei. Chubos tayut ye, mali buchu mustoyombay. Vato yelan, hermanos, svokol ti buchu toyombay. Malatik ti mokotiku keke. Taje jaomemital kakwaltik Jesucristo. Verso 16. Iskotol ti buchu muyuk chame. Spechleh ti banomile. Ti buchu tal svoliik. Tikahualtik Jesucristo ta kalal stas pas mantale. Kalal swelda lokal tabinagel. Tas muyiktal jujunabil talyichik tamuk kahualtik ti ahwalile tas pasik ti kinkinaltik cabaña. Scan melsan el jun tema, bueno, buner kalo hepta belta. Pero, kan mensan un mensaje, buchutik, kuchal timux lajike. Hermanos, esta belda kalostik, timux laje, porque anaoslek makbatunisatik, muxohtikinika Jesucristo, kalostik sa tamantal, helabtali mantal ta gentile. Ti Israelitike makbatunisatik
Muk shohtikinik tihtok maneh aybok ukta María. Para que gelabta las toholdik taje a los Romanos 11. Bueno. Lilione. Mume anopin sa akwato perdonon ja distoyon ba. Mo hadi bucu makbat yun sa tem. Stalyi istamu kakwaltik. Talas muy batel ta Jerusalem. Chi istamu kakwaltik. Butspas mantal kakwaltik Jesucristo ja. Ta Jerusalem. Napi siya. Entonces, tibucu inocente tigne. Tibucu makbat yun sa tig yung kakwaltik pakeskelab tal timantal ta tohol tigne. Spastik to tik inkinal tigne. Ta bile. Hoy oshimkin. ¿Sí? Tiene que jato tetspasik. Porque mientras hecha la palabra de Dios. Así que, yo creo que te escabe melol. Ahora, y Salmos 91. Salmos 91, eptabelta kalostik. Eptabelta tunesostik. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Shishlik. Pero bueno, te el bota 7. Voote mitukil vinik tukil anslik kotalokele. Chavil tasat buchuch kotsbokol apata shokon. Haugwote oyuk tukusicha vich abokole. Escucha la caldike. Mi voz aquelo haba en tu santidad. Aquelo haba en tu doctrina. Aquelo batik. Checho tik babano mile. Mauk venta tik ma ichbokolie. Has venta iklibuchos toyon baike. Toyon baetike. Wotikone chavil tasat. Mushkola escucha el virus aye. Virus 19. COVID-19. Bat bucho tukil vinik tukilans. Bat bucho chopol vinik chopolans. Pero li komcha ne mohun. Ahora que la vilda 8 no. Chavil tasat. Tibuchu muyok las pas muyok las chun maliskops mandal kakwaldike. Voote chatatak elel. Porque yun me la pas chava one. Yun me la kushlehin chava one. Shi chalbotik. Apocalipsis 7, 13 y 14. Y con eso terminamos. ¿Qué saca las cosas? Apocalipsis 7, 13 y 14. La shakiltik. Entonces, Salmos 91. Lie am dehuka nopen. Am dehuka jolabonton. Bueno, piti, chabal salali uyotika al mital de muk da ichbokol tribulación one. Bueno, muhna. Uy, staik, mush alkun. Pero hano, hasta que Salmos 91 la shakel dike, chavilta sat. Li bucho chitzbokole. Ahora, li también de 7:14, 7:13 y un Apocalipsis. Anak bucu tik ke sakik skuik eli talike. Bulikik tal. Stakobil. Ha metanaun tibucu yits bokolik iktal ta gran tribulación. Tibucu muk sokik tabe. Muyuk sok yunik ti yich onbo ike. Yun sak lek kota lokel paso lokel canal. Esta tribulación tanah shili Biblia. Pe muyuk signe muhna bustaik pero li chale talas esta gran tribulación malichun la kele. Comezo tajol. Salmos 91, 7 y 8 y Apocalipsis 7, 13 y 14. Chimcita por el momento. Mauk tematic. Pero butatael matichun la kele tiene que esta gran tribulación. Muy bat antes. O sea, entonces yo creo que balukabaik, belcha belbihum tasel sonum tasel cosmadakahualtik, lik Allah con Dios sac botik bendición, le que el alta hermanotak.